Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nataka nikuletee somo kutoka katika kitabu cha Mhubiri sura ya 10 mstari wa 8. Nitasoma. Anasema, mwenye kuchimba mashimo atatumbukia ndani yake, na yeye abomoaye boma nyoka atamuuma. Neno hili linatuambia nini? Ukiangalia kwa undani, mwenye kuchimba mashimo atatumbukia mwenyewe, na anayebomoa boma maana anaruhusu nyoka aingie ndani aweze kumdhuru. Hii inatupa kanuni moja kwenye maisha, kwamba ubaya wowote au uovu wowote utakaofanya mwisho wake utakurudia wewe mwenyewe. Na ndio maana ukisoma Biblia imetusisitiza mara nyingi sana, tendeni wema. Hata kama umefanyiwa ubaya, tenda wema. Kwa sababu gani? Kwa sababu kanuni ya kuvuna na kupanda haitaisha mpaka dunia itakapokuisha. Ubaya wowote utakaofanya utajirudia maishani mwako. Usipojirudia kwako, utajirudia kwa watoto wako mpaka kizazi cha 4. Kwa hiyo niko hapa kukukumbusha kwamba hakuna sababu yoyote ambayo inakufanya wewe utende kitu kibaya au utende jambo baya kwa mtu mwingine. Siku zote ukumbuke kuwa anayechimba mashimo atatumbukia mwenyewe. Tenda wema ili wema urudi kwako mara elfu. Mungu akubariki.